bayuda baruzuye hano, bayuda baruzuye hano, bayuda baruzuye hano. Abantu bari mu kugambanira Yesu bakamusubiza ku musaraba kandi Yesu yarawuvuyeho. Mwirinde imbwa, murazizi naba baba bavuga ijambo ry'Imana uko ritari. Ni mwirinde imbwa, mwirinde imbwa. Sinje wanditse iki gitabo ni Pawulo, ni mwirinde imbwa. Wowe uzunanirwa kubabarira umugabo mwatonganye, mwese ngo nzoguma kubabarira wowe ko wababariwe burundu. Umuntu ari mukuba muri etage akazareba abari munsi ngaho abasuzuguye. Etage Yesu yaziririyemo imikate kera. Ye murakamba bwiza ukuri kw'Imana. Abantu bari mu kuva kuri Yesu kubera ntapa ni mugaruke. Mwirinde zambwa. Dio. Kandi ngo mwirinde n'abantu bakebwe gukebwa kubi. Filipi 2:2. Ndaje kumubwira agarukira. Undi nawe rubone reba aba Filipi 2:1. Undi nawe areba aba Filipi 3:2. Undi nawe arebe Luka wahabonye ba Filipi 2:2. Uramanuka cyane hepfo. Musoreshe umunezero wanje guhuriza imitima mu rukundo. Yego. Mwibwira kumwe muhuje imitima. Mwibwira kumwe muhuje imitima. Ntimukagire ico mukorera kwirema ibice. Kandi ntimukagire ico mukorera kwirema ibice. Cyangwa kwifata uko mutari. Kandi ntimwifata uko mutari. Ahubwo mwicishe bugufi mu mitima. Ahubwo mwicishe bugufi mu mitima. Umuntu wese yibwire ko mugenzi we amuruta. Yego. Komeza. Umuntu wese muri mwe areke kwizirikana ubwe. Aha. Ubwe gusa. Yego. Ahubwo azirikane n'abandi. Mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Uwo nubwo yabanje kugira akamero k'Imana. Yabanje kugira akamero k'Imana. Yabanje kugira akamero k'Imana. Tiyatekereje yuko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa. Tiyatekereje ko guhana n'Imana ari ikintu cyo kwicarana ngo agumane. Ahubwo yisiga ubusa. Ahubwo yisiga ubusa. Ajana akamero k'umugaragu w'imbata. Ajana akamero k'umugaragu w'imbata. Agira ishusho y'umuntu. Kandi ngo agira ishusho yacu natwe. Kandi amaze kuboneka afite ishusho y'umuntu. Amaze kuboneka afite ishusho y'umuntu. Yicisha bugufi. Yicisha bugufi. Araganduka. Tiyanga no gupfa. Kandi ngo ntiyanga no gupfa. Ndetse urupfu rwo ku musaraba. Ndetse n'urupfu rwo ku musaraba. Nico cyatumye Imana imushira hejuru. Cyane. Ikamuha izina risumba ayandi mazina yose. Garuka. Toneka aho ngaho. Hatoneke. Nico cyatumye Imana imushira hejuru cyane. Nico cyatumye Imana imushira hejuru cyane. Mu izina risumba ayandi mazina yose. Imuha izina riruta ayandi mazina yose. Kugira ngo amavi yose. Kugira ngo amavi yose. Itonde ruboneka we, itonde mwana wanje. Aha. Kugira ngo amavi yose. Fukama nawe. Fukama. Kugira ngo amavi yose. Agire gutewa. Kugira ngo amavi yose afukame. Mw'izina rya Yesu. Mw'izina rya Yesu. Ari ibyo mu ijuru cyangwa ibyo mu isi. Ari ibyo mu ijuru cyangwa ibyo mu isi. Cyangwa ibyo munsi y'isi. Kandi indimi zose zihamye ko Yesu Kristo ari Uwiteka. Ngo Imana Data wa twese ihimbazwe. Dukomere ijambo ry'Imana amashi. Amen. Nimureke ruboneka ari usoma no umwuka wo gusoma ni wujeho. Reba aba Filipi 3:2. Amawigira imbere ni page. Naho nyine 2. Mwirinde zambwa. Mwirinde ingozi zibibi. Kandi mwirinde ingozi zibibi. Mwirinde n'abakeba gukeba kubi. Kandi mwirinde n'abakeba gukeba kubi. Komeze. Igize hepfara ya kandi twese. Kuko twebwe turi abakebwe gukebwa kwiza. Abasenga mu buryo bw'umwuka w'Imana. Tukishimira Kristo Yesu. Iby'umubiri. Ahubwo njeweho Pawulo. N'abashaka kubyiringira.
n'abashaka kubyiringira niba hari undi wese rekeraho umwana wanje Imana iguheza umugisha simbira kuri Luka wa gasaniwe none 24 umurongo wa 50 abajana hanze bandi abo ngabo abigishwa abageza i Betaniya arabasora bageza i Betaniya arambura amaboko hejuru abaha umugisha akibaha umugisha atandukanywa nabo ajanwa mu ijuru nabo baramuramya basubirana i Yerusalemu umunezero mwinshi baguma mu rusengero iteka bashima Imana amen hari mwene data wavuye New Zealand ari hano turakwegereje pa ngwino uriya ni murumuna wanje aherutse gukora ubukwe vuba aha none ga nawe yaje ngo tutara muze rubone tugiye kubyina mu minota itarenze 15 na 10 naho itarenze aho ngaho hari ikibazo kirimo hari ikibazo tufite jewe nda inzi minute mbwiriza buri gisirimba ntimukagicemo igisirimba kizagenda ngo menga baramza mugere nka hari imbere turi muri Pasaka turacari muri Pasaka uku kwezi kose kwa kane ni Pasaka twizihiza intsinzi ya Yesu Pasaka reka mvuga hejuru ya Yesu nuko yatsinze urupfu na Satani nakoze nimara mbabwira uburyo aseze yabigishwa mbabwira ikintu kiza kiranga umuntu wasezeranye na Yesu la faite Yesu yaje kuko natwe twaje nyina yamutwista amezi 9 munda aratera yonka Mariya aramubyara amuzukira ku mezi 9 ngarya wavukiyeho Yesu ngo yamaca bugufi yambara kamero ku mugaragu w'imbata siko ba ngo yiyambura ubumana abusiga mu ijuru Imana isigara ibubitse kuko nta mwana nta mwuka aramanuka yinjira mu nda y'umukobwa w'igihume wahumiye isi hariho abantu bibiri bivuga ngo ni Cynthia yari kwiriye ko bayibamo titwavuga ngo amen hari abagabo batatu Imana yirase mu ijuru ariko cyo duha ngo twirata Imana izitwirata muzi umuntu gukorera Imana ariko Imana yayimuhema Mariya marayika araza aramubwira ngo uri igitangaza mu bakobwa bo kwisi Mariya taho urahiriwe ma aho uzatwara inda uzabyara umwana w'umuhungu azitwa Emmanuel Imana iri kumwe nawe Mariya ntiyamubwiye ngo yaje tiyanahakanye yaramubwiye ngo ese bizogenda gute ko ntararyamana n'umugabo kandi umuntu utwita azararana n'umugabo Ico kibazo kirakomeye marayika aramubwira ngo yaje tabje abagabo n'abagore umwuka wera azaza kubundikire umwuka azakuza ibindi ni jewe na data watumye Mariya aramubwira ngo bimbere uko ubivuze mwami titwavuga ngo amen marayika arazamuka amezi 2 atangira gucira Mariya yarwayire kwenka ari namwe muzamurwara ngo atangire gucira kariti ati Mariya aratwita umukobwa w'igifuki yabyaye ikinyendaro Mariya araceceka ngo bukeye Yosefu amubenga mu rwihishwa bukeye marayika aramubwira ngo ariko ese uzi igihume
wawanga ikintu gifite ateze gifite iki gifite igitangaza umwami w'amahoro Yosefu ngo arazabwira Mariya ngo mbabarira nakoze igitangaza nari nakubenze Mariya aramubwira ngo narinzi yuko marayika gukubanura yarabizi nari mbizi ndaco novuga kuko navuganye na data nawe arakuganiriza ngo bukeye ndiko nditonda kugira ngo mwumve ahantu twavuye ngo buce arabyara ndeke gutindaho kuri Noel tuzoyivuga ariko ngo abyare haba ibintu bitatu bikomeye titwavuga ngo amen kinto ca mbere ngo abungeri nibo bamenye amakuru ba mbere abandi bagore bari mu kubyara amakuru akamenye mwana bakiri ariko marayika ntiyabwiye abakire yamabwira bungeri ngo nimuzamura ibipataro bicitse n'ibikoti musure umwami Yesu yavukiye mu biraro ngo barazamuka n'amasaha nuka ariko Yesu mureke tugume kuri Yesu mu izina rya Yesu kubera iki kubera ko yavutse nk'izindi mpinja ntiyagiye muri biriya birengati bari mu kugura bagatwikira umwana Yesu icakabi tibamuteye urushinge rwo kumurinda tetanus aho icagatatu hari imbeho nta misonga Yesu yarwaye Yesu tiyagiye kwa muganga ngo bamutere inshinge z'inkingo Yesu ngo akura ari icana cy'umushishe ngo giteye imbabazi ngo gishimwa n'abantu n'Imana twavuga ngo amen ngo bukeye ngo atangira akazi program Imana yari yamutumye ngo arayendeze atangira ngo kuvuga ubutumwa umunsi umwe ariko nkunda Yesu ye nakagabo kagahume keza umunsi umwe ngo nyina yamujanye mu rusengero gusenga kuko abayuda bose basengaga kaza kitoratoza gato Yesu azayitoratoza ngo yegera abatambyi asiga se na nyina kaza babaza se kuriya musomye byagenze gute kuri abanyamategeko batangira kumusobanurira sawa noneho ngo uko agenda aganira n'abantu ngo bumva kuko Yesu afite ubwenge bwinshi kurusha abandi bana baraho umunsi umwe ngo binje mu ikanisa ry'i Yerusalemu ngo barakabwira ngo shango ngwino ube kusoma hano ngwino usome igitabo none ngwino ngo azingura umuzingo w'igitabo ngo agwa ku ijambo riri muri Yesaya rivuga gute wa umwuka w'umwami Imana ari kurisha ngo yasigiye amavuta kugira ngo mbwirize titwavuga ngo amen abayuda atiye kuyo we mwene Yosefu na Mariya shawu umukene wewe ni wewe Imana yasize umwuka wo kubwiriza abantu tivaha baramwirukana Yesu ngo atangira ivuga butumwa simbitinda mfite ahantu nja gutinda ngo agitangira ivuga butumwa murabizi bagiye bamurwanya biriya pasiteri yavuze umuntu ari mu kugira ngo azamuka abandi akaba ari bo bamurwanya reka kumurwanya tuzi ico Yesu bavuganye nawe ngo buce Yesu ngo atangira gukora ibitangaza atangira gukiza abantu atuye inama uyu nguyu yaje yaratumwe na nasi Beelzebuli niwe wamutumye Yesu arabihorera ngo arakomeza noneho ngo agera azura bapfuye abantu bamwe baravuga ngo nukuru kwima uyu ni umwami w'abayuda ngo buce ako Yesu yagiye etape par etape tiyazamutse mu kavuyo yagiye yubaha inshingano zose z'abayuda agenda zirenga ngo buce Yesu ngo atangira kubwira abigishwa be arababwira ngo nimugende mutegurire Pasaka kwantuzi muzi cyatumye yavuze ngo kwantuzi yarazi ko abayuda baca inyuma bakaja kubuza uwo muntu Yesu yakaza acanganyikisha abayuda ntibamenye ibyo avuze umunsi umwe yarababwiye ngo nije mutsima wamanutse uva mu ijuru abayuda atayi wewe ninde wo kurya sha wewe ninde wo kurya wewe nawe Yesu siko yari kwavuga ko ari ijambo ry'Imana ryamanutse niba mutsima wamanutse uva mu ijuru ibya Yesu bizabiyobera abantu batazi Yesu ariko abazi Yesu bazabumva ibyo Yesu ashaka kuvuga haleluya titwavuga ngo amen Nsinzi bananana Nsinzi boko bw'Imana muze turerembe subiramo wa Intsinzi bana b'Imana Intsinzi bwoko bw'Imana
muze turirimbe intsinzi ya Yesu. subiramo we. Intsinzi bana b'Imana, intsinzi bwoko bw'Imana, muze turirimbe intsinzi ya Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Yesu yanesheje urupfu na kuzimu. Ngo bageze kwa Ntuze baramubwira ngo tuheze aho dutegurira Pasaka. Harababwira ngo icyumba kiri hejuru. Umuntu ari mukuba muri etage akazareba abari munsi ngaho abasuzuguye. Etage Yesu yaziririyemo imikate kera. Etage Yesu yazibayemo kera cyaje gusezera ku isi. Abigishwa ngo babategurira icyumba cyo hejuru muri etage. Ngo ashike mu barafuze. Harababwira ngo tugiye kurya umutsima n'umubiri wacu. Kandi ngiye canje cyo kuva mu isi kirageze. Yesu ngo amanyagura umukate. Chapati. Bagiraga bya chapati bikomeye cyane. Aragikatsa. Ariko Yesu yagira kubwenge ye. Ngo agikatsa. Petero aravuga ngo nukuri kw'Imana yemwishuye umuntu bijya yatubwiye byo kugenda birabaye. Arababwira ngo nguyu umubiri wanje murye. Ngo muza mubigenza gucya kugira ngo munyibuke. Titwavuga ngo ami. Ngo afata igikombe. Aragishimira. Aravuga ngo iki ni igikombe gisezerano gitanzwe ku bwa benshi. Ngo muza mukimwa kugira ngo munibuke. Arababwira ngo ende turwa. Amaze bagicaga bo ntibari ko bumva n'ibyababwira bamwe. Batoma bamavyifutamo nk'ababarya ibiryo bisanzwe. Yesu arababwira ariko ngo niyo muriye gutya muza mubigira gutya kugira ngo muzibuke umubiri wanje n'amaraso yaje. Titwavuga ngo amen. Yesu arazamuka aja mu gashamba ka Getsemani. Naho ngeze niyo hari ijambo ushaka kuvuga. Ngo ageze mu gashamba ka Getsemani ariko ajana abagabo batatu. Petero, Yakobo na Yohana. Ngo abageze nk'ahanga harabasiga. Abasiga ngo ngitambwe kazinga. Araza arasenga ngo data igikombe kindenga. Imana ngo imutera umugongo kuko yari yumvisha senze nabi. Arasubira arigarura ngo man tibibe nkuko shaka. Ngo bibe nkuko ushaka wewe. Titwavuga ngo amen. Imana ngo irahindukira imwongerera imbaraga. Yesu aravuga ngo good. Aragaruka abwira ba Petero ngo se Petero timwobana naje akanya gatoya kuko abangenza bagiye kuza. Petero ariko nkunda Petero ye. Nkunda Petero ntiyagira ngo uburyarya. Aramubwira ngo wa tubizi ko tuzatujana cyane. Uko imitima irakunze. Ariko ikibiri waduhaye cabaye febre. Utureke. Arababwira ngo nyabuna ni mubane nanje gatoya. Iwe yari ko areba igikombe kimutegereje. Yari ko areba ibintu agiye guhura nabyo. Asubirayo. Aragaruka asubira ngo agaruka ubwa gatatu. Arababwira ngo tumanuke tugende. Kuko ngo bangeze barashitse. Ngo baje kugera hasi. Ngo babona amatara nijoro saa 9 zo mu rukere. Ngo babona baje kumufata batamvye n'abanditsi. Ngo bamugera imbere. Yuda Iskarioti. Bayuda baruzuye hano. Bayuda baruzuye hano. Abantu bari mu kugambanira Yesu bakamusubiza ku musaraba kandi Yesu yarawuvuyeho. Hakurukasha. Mwigisha. Mwumva babantu ko bazabagira. Mwigisha. Arasubira gira ngo arangize. Yesu ngo tazahishwa iby'abantu. Yesu ngo azavyerekwa kabimenya. Yesu aramubwira ngo se Yuda we uko nguko kuragambanira umwana w'umuntu waho umukubita amabizi yo kubeshayo Yuda w'umubandi. Hari abantu bari mu kugambanira Yesu bamukubita amabizo. Hari abantu bari mu kugambanira Yesu bakabesha. Hari abantu bari mu kugambanira Yesu bakica abandi mu bana. Hari abantu bagambanira Yesu kubera ububeshi ariko nimureke kugambanira Yesu. Amen. Ngo baramufata bakimufata. Petero ati nubundi nakaza nkureba ati wari tayari. Nakaza nkureba uzugenda sagara sinakaza nkubwira. Gange ya minsi yose bajanye yagiraga imbugita. Icuma. Ariko Petero bede. Haravuga ngo icuma kigiye gukora sasa. Umusoda tararara. Abandi barihinda babanza kureka Yesu. Yesu ngo yegera Petero. Sese Petero.
kurya twariye umubiri ugira imbugita wowe nabwiye ngo muza mubigenze gutya mu nyibuke umwana amaraso imbugita iri kwitako Petero aramubwira ngo nakaza nkureba nkabona turi tayari singaye kerera dufashe ahubwo mbwira turwana ahubwo akazi gatangira Yesu aramubwira ngo Petero we sinzandwanisha ibyuma sinzandwanisha utunefu oya no manura region imwe ibihumbi 12 sokora akazi reka kwitanga umugambi waje yabambwe yarazo ibyo kuducungura ati birarangiye tumushime umukiza kandi ubazagaruka kutujana mu ijuru tuzaririmba dute tumushime umukiza. dore bibino yewe dore bibino yewe murebe sha Yesu karazuka ugacata turashize gatorewe none turashize baba titwavuga ngo amen Yesu ngo baramukurubana nk'abajani bamufashe kuko kw'impesiri nk'umuntu utagira kivugira ngo baramukurubana ngo bamujana kwa Kayafa ngo bamushitse imbere bamukubita inkoni nyinshi ngo baramubwira ngo nimumujane kwa Pilato ngo bakurura Yesu ngo bamujana kwa Pilato avirira na kera amaraso y'abana arya yabwiye ba Petero ariko Petero nawe ngo akarunguruka gusa akazareba ivyo Yesu aca ngo abandi naho bama basubira iyo babaga abarobaga abakoreshaga imisoro tituje gusaba amademande bizacu birarangiye nuko none ngo arangize Petero aramukurika ati jewe yari yaravuze Petero mwibuke ngo no gupfa tuzopfa Yesu aramubwira ngo inkoko itarabikaka uranyihakana gatatu Yesu ngo bamujana kwa Pilato ngo agenzura ibirego babamureka ngo babona ntaco Yesu bamushinja arababwira ngo ese yeme murashaka ko babohorerana barya abantu bamusasiye ibitenge yija muri Yerusalemu barya abantu basasha amashami y'ibiti barya bashashe imikindo nibo bavuze ngo bohora Baraba wica Yesu ngo akobura amasakare Yesu akare ariko Yesu ni umunyambabazi wowe uzunanirwa kubabarira umugabo mwatonganye ngo se ngo zoguma kubabarira wowe ko wababariwe burundu ngo bamukura kwa Pilato ngo bamujana kwa Herode ngo arebe abona taca arababwira ngo njewe sinza nshimanza hano nimusubize kwa Pilato niba ufite ijambo ryanyu ngo bamusubizayo Pilato ngo agiregeza uburyo yomubohora umugore we aramubwira ngo we kora ibintu ngo yandika letere ariko yayibatereye afite n'agahinda babohora Baraba Yesu ngo baramukurubana bamujana Igorigota bamujanye yaviriranye Yesu ahwera inyota yamwishe umusaraba bari bamwikoreje wari uremereye n'inkoni yarayeho kuva saa 9 ko baramukubita ko baramujaniye bakamugarura bakamujana ino tekereza nta muntu wari kumuha amazi nta muntu wari kumwegera ngo amubwire ngo data we komera abantu bose bari bamuteye umugongo bari ko basa ngaho atagiri yava niyasha kwari kugira ngo tubabarire ibiriya byaje byose Yesu yabyishizeho ngo baramujana baramukurura titwavuga ngo amen ariko mengarukeho inyuma gato ngo bamugejeje ahantu bacana ikombe hari nijoro sinorondeka ko kantu ka Petero abagabo ngo batangiye kohota n'abagore none aha bakomeje sinzi ibintu bahataye umugore araza ni Petero nawe aranyomboka imbeho yari yabaye nawe aricara data naho gicaga yicaye karareba ivyo Yesu arimo ngo yicare ako Petero rero nananiwe gwe ariko ndababwira icyatumye atari yarahebye umukobwa araza atariko
kandi abagore bagiye kugusebya aza kureba akakwitegereza akazagira atese ko mbaye mbona nawe nakubonye uri kumwe n'uyu mugabo Petero atishikirwiye jewe ariko mwabakobwa mwe ntasoni mukigira ngo ava kuri iryo kombi aragenda ngo akigenda umugabo umwe aramubona atese kutambutse uva hari yuza hano mbona n'ingendo yawe uzujana na Yesu atariko tibabashikiyeho ngo asimbira kuri haleluya haleluya kugira ngo icumwami Yesu yavuze gisore ngo hakihagera undaramubwira ngo nukuri kw'Imana cagihe ushubije uriya mugabo imvugo yawe irakwerekana kuko wajanye na Yesu Yes ngo akageuka ngo arahindukira ngo mure Petero ngo ararira inkoko ngo isubiramo gatatu Petero ngo yamagenda asha kuroba aravuga ngo urwawe rurarangiye ndagiye kuroba mureke mbabwiza ukuri kw'Imana abantu bari mu kuva kuri Yesu kubera ntapa ni mugaruke Yesu ateza amaboko ngo tubabarire ibyaha titwavuga ngo ami bamujana igorigota ibyo bahakoreye simbivuga ngiye kuvuga insizi yiwe ikuzimu nimara muzure gatoya akanya gato nuko amakuru bararangiye sinosigaga Yesu mu kuzimu ndamusiga guteze kandi yarazutse dutereza haleluya 12 haleluya 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 nimube tayari yemwe nimube tayari ibintu biracitse haleluya haleluya ube kukanda sha numva makuru alle farità di Zacarte ma Chi m'a sauvé l'arrière? doyen salamba Come la cimentarité sur les propriétables. carta fisa lambre de On a la cimentarité de sa foi. wanikorera y'umusaraba Mana we. Akiguzi narifite we Wanikorera y'umusaraba. Mana we. Akiguzi narifite. Ose wabimbereye ubuntu. turirimbe gute Anje nikagushimire. Ose wabimbereye ubuntu. Mana we. Anje nikagushimire. Ugashamba kigesemani wabizi ivyuya tiwatinye kumwera kugikombe c'umubabaro yego kigesemani wabizi ivyuya tiwatinye kumwera kugikombe c'umubabaro yego narabohowe narabohowe umwana w'Imana narabohowe niyo ndirimbo narabohowe umwana w'Imana abasimu bumvishije ikintu tugurumiza ibintu Yes ngo habe mu kagoroba Simoni Petero ngo Simoni baraza arababwira ngo seyeme murarekera umurambo murarekera umuntu wapfuye ku giti mumuntize isabati itaratangira mushingura aho baramubwira tubundi maiti Jean Simoni ngo araza ariko Yesu yatiriye ibintu bitatu kuva abayeho mu kazi ke yasanze ba Petero babaroba ati ntiza ubwato kama kicara ubwami bw'Imana bugereranywa arabwiriza abantu bakizwa abantu benshi munsi wa kabiri titwavuga ngo amen
ati mugende mushaka icana c'indogobe hano nicareho kicari iciwe yaragitiye ngo yicareho ngo nguyu mwana w'intama w'Imana bama basasama babiri ubu undi munsi yatiriye imfa tamva Yesu bari bamucukuriye batiriye iyunda ati wowe utarapfa katuba dushizemo Yesu nazabanze Yesu numuhagaye Yesu wumva ibintu Yesu yakoze titwavuga ngo bine haleluya warangiza Simoni ngo arasa wenyine n'abagore ngo bagenda bamukurikiye ngo ashike ashiraho mumva bahirikiraho ibuye aramubwira ngo amahoro y'Imana bane nawe abasoda baravuga ti Petero yamanyamanyama araja kwiba mayite namara ejo azovuge ko Yesu yazutse bazana special force timwicara habasha turabahemba kuzogeza Yesu bose abasoda baraharara burakeye kuwa gatandatu burakeye ku cyumweru baje kuba mu rukerera marayika ngushinzwe umushitsi Imana yamubwira ngo we nkushaganya shaganya ngiye kuzamuka shaganya ngo akanda ubuto umushitsi ugira uti amaze abasoda batangira gukubitana sekusi ariko hari igihe uzanga gukorera Imana amahoro ukayikorera muri sekusi igira ibihigo yo gukubita sekusi ukayishamo neza kandi ukayikorera tangira gukubitana imitwe ngo batangire gukubitana imitwe Yesu ngo arazuka haleluya haleluya titwavuga ngo amen haleluya ngo Yesu azutse abasoda ngo bamenye ko abaye igitendo kuko Yesu azutse baravuga ngo nukuri kw'Imana uyu yari umwana w'Imana titwavuga ngo amen kabuli lake Yesu lilindwa sana askari wa Kirumi waliaoka katangaza maneno ya ushindi Yesu ndiye uzima ufufuo haleluya turashiza Yesu yarazuka karta desafere pema metari raya desafere hanine fariyedo kuta yavuye mu gituro aja mu ijuru ariyo yicaranye n'Imana tumushime tumukiza yabambwe yaragishe ibyo kuducungura ati yaragiye tumushime n'umukiza yaragishe ibyo kuducungura ati biraragiye tumushime n'umukiza subira utera izindi zibiri atukuza amen ngo buce mu gitondo abasoda baraza batera sariyuti ati ibintu byacitse general atase nibiki byabaye ati yabaye mu gakerera hamanuka ibintu bya sekusi turagongana gusa tubona umuco urabagirana ibintu twamenye uko tubona gusa ngo ibuye rivuyeho ati none ko muraza kubivuga mu sevire basha muri abasoda cyangwa muri bamangama bakora mu kigega ca leta bakuramo ifaranga ngo nyinshi barababwira ngo turabaha amafaranga abasoda ati ntibaza bahakana niyo yovuga azayeme samani afana muvuge ko basinziriye abigishwa baraza baramwiba ifaranga aratekera ngo bagisoka yongorera umugore
shakiri ijambo uhishuye umugore wawe sinzi uko biri barimeze. Umugabo umwe w'iwacu famiye yagiye mu nama, umva amakuru y'abagore we aho ganti twaterera haleluya, ngo bagera muri famiye baravuga ati ijambo tuvuze ni iry'abagabo nta mugore. Tiyagira umugore, tiyagira umuntu ubwira umugore. Umugabo umwe ashaka bako hejuru ati yo mumenya ko tutabwira abagore. Magadalena arantegereje arinze ko nza kumubwira aya makuru turi. Jewe ndamubwira ati sawa genda wewe umubwira abandi bacece kandi wacecese nuko nabo batavuze ariko ntawuzi uhisha umugore amakuru. Arasonda babwira ati sheri twabona akira uje guha Yesu yazutse. Zutse abona abahamya ba mbere Yesu mbabwira amakuru y'ikuzimu atatu gusa. Yesu ngo yaramanutse ageze ikuzimu ngo ashikira ahantu ba Abrahamu bari bahobeho, arababwira ngo nimundinde gatoya hari akazi ngiye gukora hano hepfo. Ngo aramanuka asanga aho ba Kayini uriya pastor bagica aho bari babohewe. Ngo arababwira ngo mwebwe mutegereze iteka nzagaruka kubaciraho simbabohorera. Ngo aramanuka ngo asanga Satani n'arufu na kuzimu bari muri fete kanyanga yasasa. Muza makuru ngo bari ko bavuga ngo rupfu yari kwabwira kuzimu ngo se sinamugupashira na gatanu ni mugoroba. Rupfu atese sinamukuzaniye chef atariya umusibireka atahubwo nimwifate neza murebe uko mwigenza. Igihe ngo batangiye kwifata neza Yesu ngo akajitokeza. Yesu azayitokeza mu bintu byacu, mu bibazo byacu Yesu azayitokeza. Ngo yitokeje Satani aramubwira ngo akira n'ubundi waranesheje mu ijuru akira ifunguzo usige mbanze koraga. Yesu ngo afata ifunguzo aramubwira ngo nahawe ubutware n'ubushobozi. Ngo arazamuka Yesu ngo arazamuka ngo ageraho Abrahamu baboshe kuzimu. Ngo arababwira ngo nimuvemo mwese. Abrahamu ngo arinanura atayiwe twari dushiriye ino we. Ngo barazamuka baca muri Yerusalemu ku manywa y'Ihangu. Abagabo bararo wagera ku musozi Yerusalemu abantu bakavuga ngo ariko uriya si yari yaba aturiya niwe n'ukurwima. Ngo baciye muri Yerusalemu kumagwa ya haleluya. ngo rubanda rwose rubareba. Yesu ngo arage we mu gitondo kare Mariya n'abandi bagore ngabangaye ngo barazinduka baje ku gituro. Ngo basanga abagabo babiri bicaye barababwira ngo se ko murashakira umugabo muzima ubapfuye mugende mubwire ba Petero mubwire nabane Yesu yazutse. Yesu amaze kuzuka ngo yereka abigishwa iminsi 40 ariko agejeje umunsi wa nyuma ngo arabamanura abajana hanze. Niho twasomye titwavuga ngo amen ngo bageze hanze arababwira ngo bakuru y'Imana bane nawe abigishwa atari aho atikindi cyakabi musigara n'umunezero n'ibyishimo. Ye Pasaka yano nimwakira amahoro y'Imana. Haleluya haleluya. Ngo atangira kuzamuka bamureba arazamuka we Johnny muone Ai Johnny muone baba yumwema. amena Johnny muone Baba yumwema. kandangiza haleluya amen. Ngo aradorongera neza ngo bamanuka i Yerusalemu ngo bafite ibyishimo n'umunezero mutahana ibyishimo n'umunezero. Yesu yatsinze ibyo mutahana ibyishimo n'umunezero Yesu yaranesheje. Haleluya haleluya. Yesu yarazutse asagaruka kutujana. Pawulo yandikira Abafilipi arababwira ngo yego ubwo Yesu yapfuye akazuka yambaye umubiri w'abantu mwirinde zambwa Dio kandi ngo mwirinde n'abantu bakebwe gukebwa kubi mwirinde imbwa. Murazize naba baba bavuga ijambo ry'Imana uko ritari ni mwirinde imbwa mwirinde imbwa. Sinje wanditse iki gitabo ni Pawulo ni mwirinde imbwa
nimwirinde imbwa nimwirinde imbwa mutegereze Yesu karaza azaza kutujana kandi ada Hallelujah. Mwishare